Lozinke 453.000 korisnika Yahoo-a koje su ukradene prilikom hakovanja poddomena koji pripada servisu Yahoo Voices objavljene su na hakerskom sajtu D33D Company. Hakeri su rekli da su koristili SQL injection tehniku za upad na Yahoo-ov poddomen i da je motiv za napad bio poziv na buđenje. Oni tvrde da su otkrili mnogo bezbednosnih propusta na serverima koji pripadaju Yahoo Inc. koji bi mogli prouzrokovati veću štetu od ove koja je ovom prilikom pričinjena. Hakeri su naglasili da nisu želeli da objave detalje o ranjivostima kako bi izbegli dalju štetu. Preporuka korisnicima Yahoo Voice servisa je da promene lozinke bez odlaganja. S obzirom da su pre ovoga slični incidenti zabeleženi na sajtovima LinkedIn, eHarmony, Last.fm i Formspring, budite pažljivi u odabiru vaših lozinki i menjajte ih što je češće moguće.